clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le be kule tun tu ma chuan tun lai social media kan soilar na sa tak mai China President Xi Jinping a chungchang kan hriat thiang chi te kanon tar lang ve thung do na ni Xi Jinping aya PLA General Li Qiaming chu President aniang sipai sarkar na la ka wangin China ram thlona sang ko chuang kan se lani Beijing aral thuam nen sipai an to lu treu September ni somni le panga atangin Mizoram atanga zona tam tak ka don le ziak tura ngen na ka don chu tunlaya social media le India ram chanchin bu sang sangin internet a China President Xi Jinping chu pai thak ni in Beijing khopuya a chen na hual betin house arrest da ani ti chungchang soifia tura ngen na le zona te an nia khovel media lian le rin tlaka te an zialo wangin hetianga social media le internet le YouTube vela thu thang na zong hi rin tur anilo tunlaya social media vela thu thang leng vel maksak pui pui le thin ti thonga mi ti chi ai thei thu le hla le dot border hi chu internet a vek chan na le thudik mu tumin a zon thei vek to thudik ani chi em ti in chan na zon thuaya thudik lo alo ni chuan midang te thudik lo dor hril chon zela forward kwal le soi chona in thudik zok kan hriat te chu midang te mipui kan hril chong zel chak tok turani China President Xi Jinping a house arrest anga thu thang po social media abikin India ram machine tluk le ding on khat point pali te zinga adar chakin aleng vel na sa hleani mandewa mizo te zinga po Bermuda Triangle tuipui chung thuk taka khopui ro pui le lian tak adamanu pui masazok liliti thunun kummak ta duai te laupa an mu chuak ti internet a YouTube vela sa pa zukhon changlo thu le hla niom tak lo ya tuipui chiam tu te po an lo chuakin kan lo nual to thina ni kha India ram chanchin buwa he Xi Jinping a pai thak chungchang ziak tu te hi G News Hindustan Times Outlook Mint Business Today The Print of India a teni in BJP shoi tular tak thin Subramaniap Swami meu point oi ve in Twitter vela mi then khathu ziak chu a tweet chonga ani hi mi nuai ngi mozat followers ani wangtele Hindu nationalist ho tengai san mi takani wangin le China le India chu military global politics le economics a inel tak ania wangte in Indian mi pui tluk le dingon telte point an ngai benzual phani in alangta ni hetiang hi social media sangsanga thu thang om dan tang pui chu ani Chinese President Xi Jinping chu Shanghai Cooperation of Organization Summit Uzbekistan Ramania September ni som paruka atel nuin andrama aho nu loka Beijing khopuya achen na Chinese Sipai People Liberation Army ten pai thain achen na ina pon chuak theilowa hual be tlat ania hemi turin Beijing khopuya tanga kilometer somriat ala Hebei province a Chinese Sipai ho te chu anmun pui Zhongjiakou Huanlai County Hebei province atangin motor tam taknen Beijing antoluta September ni somni le pakhata phei chuan China rampuma thlona sangkwa zanga somre le pathum te titop vekin PLA ho tu General Li Qiaming chu China President thar ani arinom hetenga President Xi Jinping pai thlakani chan chu tunhaya China rama ro rel tu Communist Party ten in khom puilian ber kumnga dana an nei thin chu an nei dona Xi Jinping hian ei ruk na adona kal zela Senior Security Minister panile Party ho tulok pali lai mantirin damchunga lungin tang tura ti an nia Senior Security Minister panhi te phei chu thitura an chung thurel sakan ni Xi Jinping hian China President chu damchung ni atumani ti in an zia kani President Xi le akhon bolu pathen khat Communist Party a thunei na sangber Central Committee Politburo member te chu Beijing khopuya Zhongnan hai hmuna chengin helai hi presidential palace ti ania ama President Xi chau ni lovin Chinese Communist Party ho tulok zual State Council le Premier chen na hmunani elite force ten uluk takin Xi chen na Zhongnan hai presidential palace an veng tlatani News Highland Vision chuan China President Hu Jintao le ahun laya Prime Minister Wen Jintao le
Songping ti te chuan Chinese Communist Party Shuai Tilok Zual Politburo Standing Committee member te veng him tu bikaruat Communist Central Guard Bureau an ti te chuan President Ji kut atanga thunei na an chu sakangin an soya he Central Bureau hi Communist Party ho tu te Xi Jinping a tela veng him tla tu te an nia President Xi Jinping chu Military Council le Politburo Standing Committee a ho tu ani na paisaka ni ti in an soi bokani Xi Jinping ma China President Jiang Zemin te President Zhu Jintao te khan an ramdan pui phalangin kumsom President an ni nuwa an banga anni po kha China Communist Party a ho tulu ber General Secretary ni na an chelani kumsang ni som pathuma Xi Jinping chu President aron ni chokhan ama President Jimin le Jintao te ni ve phak lo Chinese Military Central Command Council a Chairman aron ni chawa hei hian na satakin Xi Jinping hi ama mi te zongain thil ti thele chak le ro puizo ka aron siam pha ta ni People Republic of China ram din tu Mao Zedong ti lova President thil ti thele larbera aron in siam pha ju heng hiani chu wangin hetenga internet YouTube social media vela all sam taka pai tha kang le house arrest manga ar ngalanga khungbo da anga thu thang leng vel hi thil oyom lo le rin tlak lo ani Xi Jinping chuan kuta thunei na achel vele China Military Central Command Headquarters loin sipai te chu kumsom ni le pakhat na indo na ma chon thei tura in ral ring le in buat sai turin alo fui towa tin China Communist Party ho tu lok tak bo ji lai chu erua puin abana hemi wangin social le de ma hlo hlea China ram social media vela mani rakara kwala social tu te hi mi sang khale zani vel chu zela tan tir anni pha hialani zona kadon nuala wangin China ram chanchin bular sual ka phona apps kanei Jinhua China Today Global Times ba ka Hong Kong atanga ti chua South China Morning Post te kan bi kwal ngal thoya anni hi breaking news thanga ron jiak lu chungzung an nia ma se tu mai nan jiak si lowani alela ma chuan communist ram ho hi democracy ang lo devin an zia adang lam dai maya an ram thil thleng le an hroi tu te thi po puang zar mai du lova anu daya puan ching an nia zona kadon le jiak turangen na kadon te chu peivak lo mai la zaom katiem hlom wangin Xi Jinping chu military coup manga pai ani le ni lo chungchang chu zero evidence zona hriat chian le fin fia ngei chu la ka hriat wangin khovel media lar zual le rin tla ka lo ngai ve som vel application kan ya tangin news mu tur kan da vela India ram chunga media ti lo chun an lo ziak meu lova khovel media then khat the Telegraph the Epoch Times Newsweek Der Spiegel Germany Heroin online news ang lekin atui hang hop tur om lowang devin tlem te in an lo ziak ve sama chu po military coup aom arinom lo thu lam hoi deu vekani President Xi Jinping hi Shanghai Cooperation Organization Summit Samarkand Uzbekistan rama khan September ni som panga tanga ni som pasari khan avoi khatnan COVID-19 shilen nule Russian Ukraine ru nuwa ajin chuak ngeya Russia President Vladimir Putin nen pokhovel riata soi chuarem lem lo thil te soin anin bengei maya chuta chuan SCO ram shroi tu te janria kil ho na atil lova hei hi China rama covid shilen tharwang tein covid shileng wanga film khur wanga ngai ani Uzbekistan rama tanga ajin ho nuwa China rama military reforms na turin high level military reforms meeting Beijing khopuya September ni som hile pakhata neya atel lo ni in an soi bokani hemichum hian PLA senior military ho tu army commander General Liu Zhenli te China Northern Theater commander General Li Qiaming te antela hemichuma anro rel hi puan chua anilo thungani President Xi Jinping tel lawanga soi chu atel ngei ni in mithen khatin an soi thung China rama covid shileng alhuar thara bangin dan khau tak siam ni in tu po China ram chung lu ta piang khung san tur ti an nia wangin President Xi hi Uzbekistan ramatanga anrama ajin ho hian khung san ani melani chutianga khung san chu Xi Jinping kai shuai na social tu tele China social reng tu ten rem changa la in
an rin thu le duai sam an ziakin an vordarta ani arinom taberani Jennifer Chang le Gordon G Chang ten an rin thua Twitter a Xi Jinping a pai thu an zia be chanin chu tuna chen ram thil thleng mek niom hi lo dar ta ni Beijing Khopui International Airport atanga ram chunga thlona hi Flight Radar 24 a chuan cancel nual chu ani nge ya September ni som hile pakhat atanga ni nga chungin cancel atamin za som nga le pakwa jet flight a thlok lo ti ani ya ma se sipai ten Xi Jinping an hual be wang ni in alang lawani Gordon Chang chuan the coming collapse of China and the great US China tech war ti le khabu ziak tu chuan tunhaya Beijing Khopuya leilama rail le bus tlan vel thlengin traffic boy chu China Communist Party ho tu man wangin om nge ya mei khu alom chuan khoi mulaya mei kang alom thina ni China ram chung chu aral muang lo ti atilanga ni atiani Thlathar October kumnga dana nei chin Chinese Communist Party ro rel sangber voisom ni na chu Beijing Khopuya nei turania mishing tluk le dingon khat point palia tanga ayo tu mi sang thum le zanga an pung kho manga chuta chuan party ho tu General Secretary thangin heta hian President Xi Jinping hian atram thumna tan ho tu ni na le China President din mun achan le ngei rin ania ama du lo tu te ro chuan an soi sel ve na sa hle ani Mandewa US House Speaker Nancy Pelosi in Taiwan ato chungchanga khan Chinese mi puile People Liberation Army te chuan President Xi Jinping chu rum tok lo nem lutuka an lo pu to bokani President Xi chuan anti-corruption campaign kalpui selin tun hnai dewa China Communist Party hruaitu paruk te chu ti hlum le dam chung zel tang turin an shema Anjinga Minister Hlui Panhi le Party Official Pali te an nia Minister Panhi hi thitura ti ni in Party hruaitu pali ro dam chung tang tura ti an ni People Liberation Army te chuan Party hruaitu te che dan an thlir renga tuna chuan China Communist Party tana political calendar chu ti danglam me kani anti ani China rama din mun peimo lua tu Deputy Public Security Minister Su Li Jun chu damchung tang tura ti ani nuwa thitura shem le ni in Jinhua News chuan China ven him na en call tu poimo takania ma se kum sang ni phada tanga sang ni som ni chungin tham na hi China poisa yon makta duai zaruk som ni le paruk lodonga pu ani China sarkarin RMB makta duai za som ni le panga a hlo pha ni anti ani tin ama mingin dan lovin silai siam na panhi anei tia pu ani boka hetianga Xi Jinping an eruna dole then fai atum na hi sel tu te chuan an dem na hleya then khatin an fak hle thung Su Li Jun chu Central Commission of Discipline Inspection 10 April sang ni som ni khan choltirin September sang ni som nia Communist Party atangin an hot chuak zuani Fu Zhenglue chu Justice Minister Hlui le Deputy Police Chief ania kum sang ni som pathuma Xi Jinping chu President aloni khan Xi Jinping du sakna adong na sa hle Party hruai tu lok zo yong kong chu China Communist Party ro rel sangber Politburo Standing Committee member ania ma se thamna la a puin kum sang ni som panga damchung zela chachum ge ngai turin khungbo anitani October tha 20 People Congress lawam tura hian President Xi Jinping hian ama do dal phatur le phasan tuwa nia angai hi thian fai zel don nge achiang lova u khiang political analyst of Beijing chuan CNN palai hne na Beijing thil thlen dan chu soilok harsa ma se harsan lian tak chu om nge ni nalang ati ani mithen khat chuan Xi Jinping chuan adam chunga thunei tu ni atuma kumsang ni som pathuma President aron ni khan erukna dona lian taka kalpuya kumsang ni som pariata ama chona nasatak atuk hloma kumsang kha zakwa som ko atanga mi pakhatin President Trump ni kumsom bang ni lova an chol san lain ani chuan Trump thum thleng le adam chunga chel zel atum ni in an puani Xi Jinping hi dan panga yang chuan kumsang ni som ni le pathuma chol to turania ma se ho tu ber ni na chu chel zui zel atum nge ni in alangani 20 People Congress chu Beijing Khopuya People's Hall nei anianga palai sang thum le zanga vel kal khom ten mi zahni vel Central Committee an thlanganga anjinga tangin mi som ni le panga thang chuak lein
chung Politburo Standing Committee te chuan State Council or Cabinet turmi pasari an thlang ve le do nani